Yes, welcome to Global News Zimbabwe with your boy DJ Drunk. Ndina Mofela ve Scotland. Ndambota chit chat navo about the game ratambwa pano kuNgoni Stadium right here in Norton. Ndambota na Mofela murisei. I'm very good, my We are number one fan weku Scotland. That's it. Tati mbotara ne mini game ratambwa nasi. Ameno tomorrow uno say mimi. You know, actually my prediction was just predicting that May we're going to collect positive results. But unfortunately a positive result like a win. But now Bora didn't 3 results, win, draw and they lose. Yeah. Automatically Bora goes with the luck. So a better team won today. Nematambira ngachita team yenyu maona sei matambira ngachita. Yo, the team was alright, but only we missed the plot in the first half. That's when we should have killed the game. But on the first half, Lopata Wansa go on about 2 shots on goal, and those 2 shots on goal were very crucial for us to grab a win. And also we were very slow in our first half. Then the second half, Pazoka incident there, referee it happened our mood. So we man was a picker. And the formation was also to jump and it was something that Torango is reading. Yes. But still you have your team at heart. Kuruza Mungara se team nekuti Aruza is still rallying behind Vakomana. They are playing good football. It's unfortunate kuti valuza a better team, like you said, kuti the better team won today. Yeah, automatically when I commit myself to something, like now I'm committed to Scotland. Yes. I give myself 110% to Scotland. Whatever I'm doing. You can see even the branding that I go with, that costs a fortune. So it shows that I've got so much faith in it. And also Nagara pass with the president, the director of the club, Honorable Scott Sagupanya, Bagandu, the vision that is good with this team. It's not a team that's go by what says or the team we don't go para anytime soon. It's a team that is going to challenge in the African safari. Yes. I thank you very much for coming for Global News Mjimbo Sheo. Excitement yenyu kana ne kushushikana kwa maita. Of course, football is a game of 3 results, like you said, win, draw or lose. Thank you very much for coming to Norton kuNgoni Stadium. Mtizo support a team yenyu. Thank you very much. And I like the environment from the NeMwos Stadium. The football is instant free. We don't tolerate hooliganism. We don't tolerate those who throw missiles in the stadium. But it was a very good. Thank you. Thank you, Mos, for putting such a noble idea to the system in the football. As someone who is a CAF certified officer, and what you have been doing, kudos to the security, kudos to who did the arrangement for the tickets. And the community for heading the call to buy the advanced tickets. Thank you so much. Keep on watching the Global Network TV. Global News kuNgoni Stadium. Outside the stadium, tine fans NeMwos. Adambunzwa kuti vari kufila sei vawina 1-0 versus Scotland, the much anticipated game. Remiswe Sunday, match day 14. Mos still heading iri pamusoro. Adambunzwa kumana zviri sei? Zviri sei? Team yenyu yawina muri kunzwa sei na? Kunzwa jinja mdara. Hatisi kutaza towina logo. Mukunzwa manyungunyungu. Team yenyu yarova team yanga yakatarisirwa kunzi dzine kauraivari kubva kudivision 1. Yakatori challenge hombe iyoyi. Anditika. Saka muri kufara kuti Mos yawina 1-0. Still imimi munoenda here kuma away games. Aiwa kuma away tikutoenda. Muchisapota team yenyu. Kutoenda tisapota team yedu zvakanaka. Anditika. Aiwa, thank you very much. Tina chibaba chinonzani chibaba ichi? Tinacho chimwala. Tinacho chimwala. Chibaba ichi? Mimi sudeso, mimi se jongwe deso. Anzi jongwe chibaba ichi? Tasman jongwe na chimwe chibaba. Vari kufarira win yavo yeteam yavo nhasi. Mos yawina 1-0 versus Scotland. Right. Still outside the stadium, outside kuNgoni Stadium. This is your boy DJ Drunk representing Global News Zimbabwe. I've got a fan andina hapa na parambo tatudze zvaari kufila neMwos nemamwe matimu Zimbabwe Premier Soccer League. Kuti anenge achifila sei nhasi tombotanga kumubvunza chibaba muri sei? Aiwa, inini right. Nhasi excitement. Excitement yakawandisa usingaiti. Anditika. Andirunza unyatsofara nematambiro aita Mos. Nekutaurika kwazvaita. Vachibheja mazimari. Vachitoda kunorova mafishbonga. Kuti mafishbonga araridza kuti abate hove chete. Anobata kana mabhiravira kunyatsa zvakanyanya chaiko chaiko. Rozi matambiro aita bhora mukati umka. Scotland yanga yakarohwa by far. Anditika. Even maballs keeper asenza. Murume keeper asenza mpana anonzi charge kauyo. Ndiye atamba bhora rese. Vamwe vose hayo hatina kumbovaona. Mazita ese anga akaremerwa nevafana. Vafana varatidza kuti vanoziva bhora. Bhora ranga richirohwa. As compared netimu yakambotamba neMwos T1 ndototi yakatamba bhora kudarika Scotland. Mukutaura kuti T1 inogona bhora. Inotogona bhora kudarika Scotland. Bhora chaipo. Because takaona bhora matambirwo arakaitwa chaipo kuti ayo T1 timu yanga yakatosimba. Even Manika Diamond yakaratidza kuti inotamba bhora. Kana bhora ndaona richirohwa neScotland mukati. Ayo Scotland yaratidza kuti
team of no stars. Moz. Our team of stars. Yarova mabhiravira. Adzimwa mabhiravira. Adzimwa kuti pobo. Zvawira pasi. Chibaba munoitwa ni chibaba. Indoitwa tichaona Fred. Tichaona Fred. Tinokutenda tichaona Fred. Nekuya pa Global News saying your sentiments muchitaura kuti bhora rakunakidzai muchimaonere enyu amaita bhora nhasi. Nhasi kurara kumbandare kumba. Meno kwandiri kuenda. Amene kwa muchino celebrate win. Celebrate win. Anditika. Kama thousands mamashaya. Samotora iduka 2000 keduka kakatakaudwa nemunhu. Aiwa. Thank you very much Chibaba. Nekuya pa Global News Zimbabwe. Global News Zimbabwe represented by your boy DJ Doing tirimo muNgoni Stadium. Moz yapedza bhora hanzi yapedza 1-0. We were watching the game akoma natamba zvinodadisa. This show is brought to you by Gonzo Hardware. Munowana mujurawo complex kukatanga munotoni. Zvinezvi ndina Sarungano, one of our artists wemuno munotoni anenge achiimba. He was playing pana Sarungano zviri sei. Welcome to Global News Baba. Anditika. Mauya kubhora. Maona sei mamuchiridza you providing entertainment for the crowd. We watch you utapona mchi player muchiona bhora mariona sei. Izvi zvaunza community yedu yese padhuze nepadhuze. Kafara. Kufarira ndechekubatana kwaita community chiuya. So we love the unity that football brings to the community. So iwewe as artist wemunomu vanga provide our entertainment nebhora ranga richiprovide our entertainment sezvawataura kuti it brought the community together. Muri kunzwa sei neteam yenyu yatamba? Anditika. It was a game which was so much hyped up. This is a dream. This is a team that has just entered the Premier League and the feat that is achieved for a team that is making its maiden a new baby in the Premier League. Yes, Anditika. And this still Ripamsora is at Yaro. Murkufara Sematis, are you going to do the after party or is there anything that's going to happen? In that way, attend when there is a banner. Anditika. And I was enjoying the show. We were loving the show. Anditika. Doma Maona say. Still unbeaten. Unbeaten run. One win. Good for you. You are excited. Yes. You are happy. Very happy. And it's tender. Mr. Wida. You Mr. Wida, you are a strong supporter of NeMwos. Atichikiwe. It's a fortress. NeMwos Stadium. Now a fortress. Whatever team, we're not afraid. We move forward. We love this team. We die for this team. Whatever happens. Munenge munayo. Anditika. Sisimurizei. Anditika. Mafarira kuwina kwa timu. Anditika. Mozi norowa. Anditika. Anditika. Muri kufara. Iyo aikunotamba ito. Kufara tonight. Aikunotamba Scottland. Anditika. Anditika. Thank you very much for coming on Global News Zimbabwe. Sisi murisei. Nekuwina kwaita timu. Anditika. Hombe. Anditika. You're loving the vibe and the win. Everything. Actually, I can't even express how happy I am. Anditika. Muno munotoni. Munosapota timu yenyu munotoni. Anditika. Munonzitsane. Linet Matandamari. Thank you very much for coming on Global News. Muchibo share my excitement yenyu netimu yenyu yawina. Ndara murisei. Global News Zimbabwe. Muripa Global News you are live. Yes. Very happy. It was a great opportunity. Right. NeMwos is one of the best teams in Zimbabwe right now. Right. And they've taken the impetus from the traditional teams. From Dynamo. Still a new baby, but still unbeaten. No, we're unbeaten in the Premier League. We're in the top position. Thank you. Yeah, thank you very much for Global News. Yeah, we're very excited. Thank you so much. Thank you very much. This is your boy DJ Doing representing Global News Zimbabwe, still in the Stadium kuNgoni Stadium. And the fortress at the moment. Mozi winner 1-0 in Scotland. An exciting match, the sure. And the fans are kufara. Tichirimo kuNgoni Stadium. Tichifamba tichitaura nema fans. Chinzwa kuti vari kufara usei nekuwina kwaita Mozi 1-0. This is your boy DJ Doing representing Global News Zimbabwe. Yes, this is your boy DJ Doing right here at kuNgoni Stadium, the fortress. Yanzi the fortress. Anza muna inobuda kuNgoni Stadium. This show is brought to you by Gonzo Hardware. Iri kukatanga mujurawo complex. Ndina sisi ari panapa. Vamba wabvunza kuti vanga vachiona sei game. Sisi murisei. Tiri bomaona sei game ranhasi reMwos. Andiri Mozi norowa. Ndechikuona izvo vangu magame tenchimbopesana nechimboda kuita interview. Makabvira kusapota timu iri. 2.
iyoyo kusvika kupremier svika nhasi chingori nayo excitement iri sei mozi yawina still unbeaten 200%. match day 14 unbeaten handitika maaway games ndokuona muchienda muchisupporta team mune rudo netimu yenyu nhasi mufaro wazadziswa pahome the much anticipated game ranga rakatarisirwa nemunhu wese kunzi kune Scotland nhasi yauya the house was packed and the team yenyu yabva yawina handitika aiwa tikufara muri kufara mozi woye handitika thank you very much for coming on Global News Zimbabwe.